Shuti mukunzi wacu turagushimiye ko udukurikiye muri iki kiganiro, nagira ngo nguhe ikaze muri uyu mwanya wo kuganira nawe ijambo ry'Imana. Isengesho rya Data wa twese ntekereza ko twese turizi, riravuga ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Ntuduhane mu bitwosha ahubwo udukize umubi. Nako nashakaga ko tuganira, akavuga ngo ntuduhane mu bitwosha ahubwo udukize umubi. Muri iki gihe isi yose ihangayikishwe n'icyorezo cya coronavirus, isi yose ifite ubwoba. Ntabwo abantu b'Imana dukwiye kugira ubwoba cyane, ahubwo hirya y'ingamba nziza zo kugira isuku, kwirinda, amabwiriza meza leta idushiriraho kugira ngo iturinde nk'abaturage bayo, dukwiye no gusenga kugira ngo Imana idukize umubi. Iki ni ikibi gikwiriye isi yose mu kanya gato. Abantu b'Imana bakwiye gusenga kugira ngo Imana idukize umubi. Satani azanwa no kwiba, kwica no kurimbura, ariko Yesu atanga ubugingo kandi agatanga bwinshi. Igihe cyose twegereye Imana ishobora kudukiza ikibi kuruta kugira ubwoba, kuruta guhahamuka, kuruta kubaho duhangayitse. Ahubwo hirya y'ingamba nziza zo kugira isuku no kwirinda, ni byiza ko tugerekaho gusenga kugira ngo Imana idukize umubi, kuko Satani azanwa no kwiba, kwica no kurimbura. Igihe cyose twegereye Imana izajya idukiza ibibi. Sibwo bwa mbere, ni inshuro nyinshi Imana igenda idukiza ibibi. Nawe wibuke ibyo Imana yagukoreye mu buzima bwawe. Hari ibibi byinshi Imana yagutsindiye, na n'ubu yakongera ikagutsindira. Imana yakurokoye impfu nyinshi zikomeye, n'ubu yakurokora. Imana yagiye ibana nawe mu buryo butangaje, na n'ubu izakomeza kubana nawe. Twifurije gukomerera mu Mana no gushaka imbaraga z'Imana, no gutinya icyaha, no kwirinda, no gukomeza kuba hafi y'Imana. Ibisigaye Imana izabikora neza. Nta mpamvu n'imwe yo kugira ubwoba. Imana iri mu ruhande rwacu. Umubisha ntawe azakomeza kudutsindira, umubisha azakomeza kudutsindira ibibi. Nidusenga tujye tuvuga ngo ntuduhane mu bitwosha ahubwo udukize umubi. Imana izajya idukiza umubi. Satani azanwa no kwiba, ariko Yesu atanga ubugingo kandi bwinshi. Nkwifurije ubugingo Imana itanga no gukomerera mu nzira y'Imana. Reka dusengane. Data, mu izina rya Yesu, muri iki gihe hari ibibi byinshi, ariko tukaba twugarijwe na coronavirus. Turasenze kugira ngo abantu bakize ibibi byose, igihugu cyacu kirinde, kandi abafashwe n'iki cyorezo bakize. Ubuntu bw'Imana bubane natwe mu izina rya Yesu. Amen.